toj ponudi dodajemo još nešto. Kamera proširi. Vidjet ćete i što. Imamo kuhare... Ne može se toliko proširiti kamera. Koliko hrane ima, koju su nam donijeli dragi gosti Branko Gnjenović i Marin Rendić. Dakle, hrana ovdje nije bez razloga. Kuhati nećemo, ali ćemo govoriti o vrhunskom kuhanju i o mogućnosti da i mladi, budući vrhunski kuhari, to od ovih sadašnjih vrhunskih nauče. Dobro jutro, dragi gosti. Dobro jutro. Malo prije Blaženka rekla da ćemo povezati sve krajeve Hrvatske i sada povezujemo sve. Je li tako, akademiče kulinarstvo? Da. Ja sam donesao i kolega smo donesli jedan ovako malo kroz Hrvatsku, znači od bakalara, Istre, krpica sa zeljem, utroščisti, štrukli, malo Zagorje i jedno šnenokle, opet ćemo se malo vratiti na Zagoreb i na kaj smo jeli, rekli, onak nekad doma. Naime, opće festival hrane i vina koji je i organizacija Zaklada Mladi kuhar. Naime, sve je počelo da se organizira jedna zaklada za mlade buduće kuhare koji bi se mogli vani školovati, koji imaju mogućnosti, a nemaju financijske mogućnosti, a imaju mogućnosti voljom, znanjem da odu negdje vani i onda je na osnovu toga i pokrenuta. Evo već jutros je počelo takmičenje mladih kuhara koje završava danas poslije podne. Sve se događa u areni? Sve se događa u areni. Biće 208 tih zbivanja, znači mladi kuharina, bit će show cookinga, bit će dječjih radionica, bit će vinskih radionica. 225 izlagača i sudionika je na 5000 kvadratnih metara. Znači jedan fenomenalan program, raznoliki, u 3 dana se bude odvijalo, kažem, od vinskih radionica, od gospodina Parizija do udruge vinara žena, do dani graševine, dani raznih vina. To će sve stati u 3 dana. Sve će stati u 3 dana. Naime, ja ću se malo više zadržati na hrani, a zbivanja i ovo mogu se pročitati. Možemo se jedino, ja u ime gospođe Đurđe koji je glavni organizator i gospodin Rendić i ja onako pomažemo zdušno koliko možemo i u nekoj smo organizaciji i zbilja mi je napravljen veliki projekt. Pogotovo sam sretan što je to sve za mlade buduće kuhare, da će ipak netko moći naslijediti nas u tim našim kuharskim vještinama. Marin je mladi kuhar, ali već jako uspješan. Evo, čak je nešto, sad čuo sam član Le Bon Très Joli udruženja Le Cuisine Française ili nešto internacional, koji se isto obrazovao zapravo vani, ali bez, nažalost, ovakve pomoći na svoju ruku. Pa da, mislim, moraš ići vidjeti u svijet i pogledati šta rade najbolji šefovi, tako da evo, ja sam imao priliku, a nama je pripala čast da pomognemo mladim kuharima koji će kroz tu zakladu Mladi kuhar prvi puta u Hrvatskoj uspjeti pokušati se školovati u svijetu. Što znači zapravo mladi kuhar? Kad počne kuhar biti zreo da bude pravi kuhar? Sad, dakle, tu negdje godine su bitne. Pa on prvo mora shvatiti prije nego što krene u školu da ima želju biti kuhar i tada sa voljom i pokušati uspjeti u tom poslu i truditi se cijeli život, ne? Tako da nikad nije ni kasno, nikad nije ni rano. Ne? A obrazovanje zapravo traje cijeli život. Cijeli život, apsolutno. Nikada kraja tu obrazovanju i neiscrpno je pronalaženje novih stvari u kuharstvu. Tako da. Je li biti kuhar zanimanje ili poziv? Morate li... Za mene je to životni poziv i više od profesije mora biti. Za mene je to stil života i moj način razmišljanja. Kroz tu hranu ja sebe izražavam, ajmo reći. Branko, u vrijeme kad ste vi počinjali nije bilo ovakvih suradnji da vam netko otvori širom jedan veliki prostor poput arene i onda vas podučava? Ja u šali kažem ovako da sam ja kuhar koji je prvo morao zadimiti kuhinju, a mladi kolega on dimi kuhinju. Znači, drugčiji su pristupi u kuhinji. Ja sam kuhar zato što sam htio biti kuhar od vrtića i znao sam da ću biti kuhar, iako baš moji u familiji nisu bili sretni. Naime, hoću se navezati na kolegu, znači taj poziv zbilja moraš voliti. A ako voliš kuhat, to znači da i voliš i ljude, jer tu svu ljubav koju daješ u hranu, neko ju mora dobiti. Apsolutno. Znači, ako ste loše volje, ako kuhate nešto, vaši će to kod kuće osjetiti da danas nešto ne štima. Ako ste dobre volje,
Ima dobrog zeta. Danas je moderno biti kuhar, sve te silne emisije, to glamurozno sve. Jer vi ipak ćete ove mlade kuhare, hoćete li im ukazati da je to zapravo jedan vrlo težak i zahtjevan posao, a ne kako bismo rekli ovako žargonski šminka? Moram reći da, nažalost, u Hrvatskoj imamo oko 100-tinjak škola. Izlazi 1600 i nešto više đaka godišnje van, ali ostaje u struci nekih 10%. Naime, emisije nose jedan dio popularnosti školi, ali kad dođete u kuhinju pa kad se počnete znojiti, pa kad vidite koliko je to težak posao i koliko se mora čovjek posvetiti tom poslu, onda tu pucaju. Mnogi mladi pucaju jer im se ruši nekakvi mit svijet. Zatim danas kuhari sigurno dobro, vrhunski kuhari dobro zarađuju. Znači to je još jedan motiv koji vuče ljude. Ali ne možete doći od danas do sutra. Ja u šali kažem, moraš oguliti šleper krumpira, šleper luka srezat, onda možeš reći joj kak brzo režem luk, ali do toga treba doći. Sati se ne broje u kuhinji, nas uvijek znaju pitat koliko si sati proveo, sati se nikada ne broje. Ne znam. Već sam davno u penziji trebao. Za kraj, sad kad bi jedan mladi kuhar koji se tek uči došao ovdje, mini test bi bio da kaže točno što je što. Kojoj vrsti kuhinje što pripada, što je autentična, hrvatska, autohtona, što možda nije. I onda bi vi odmah znali koliko on znanja ima. Pa ja u šali ovako kažem, kad mi neko dođe za posao ili kad dođe pitati, rekao uđi u kuhinju da vidim kako hodaš po kuhinji. To je prvo. A onda možemo dalje razgovarati. Naime, kuhar mora znati hodat po kuhinji, to je preduvjet da bi mogao biti dobar kuhar. Uz ono jasno da voli. A tu kažem, ovi okusi koji jesu, to su svi okusi koji mi imamo negdje zapisano iz djetinjstva i meni je drago da sam ih mogao danas tu prikazati. A to ćemo sve ustavno vidjeti u areni. Naime, pozivamo sve da dođu, ulaznice su 40 kuna, moći će za to sve degustirati, sva takmičenja, a za učenike su po 15 kuna. I za djecu, ono što je zanimljivo, prvi put u Hrvatskoj za djecu je organizirana radionica, znači djeca će kuhati zajedno sa Brankom i još priznatim nekim hrvatskim kuharima. Radit ćemo keksiće, radit ćemo male pizze, djeca su čuvana. S brašnom, tijestom. Dragi gosti, organizirali smo vam vikend, dragi gledatelji, samo dođite. A dragi gosti, evo, nažalost, vi ste, Branko, morali puno zadimiti kad ste počinjali. Marin je dimio cijelo vrijeme, a mi ćemo sad zdimiti iz emisije jer došlo je do kraja. Da. Hvala. Mnogo toga smo vam za vikend najavili, vi odaberite ponešto, vidimo se u ponedjeljak ujutro u 7 sati i sad trebamo još samo reći još jednom doviđenje, ugodan vikend, taman da prođu sva ova slovca. Da. I vidimo se opet u ponedjeljak, a sada se nećemo vidjeti jer zatamnit će se slikica, a čućete samo zvukove svog slova. A nas ćete vidjeti u areni. Tako je, dobrodošli u arenu.